ngifisa nilalele uMthandeni kule album yakhe ayikhiphe ngo-2022 December 10 before ahambe kaloshuna asihamba ngawo uParis uGush ola nje nizwe kancane enye ingoma ayikhiphile kule album le ethi Blow bani bayazi abashaya amablow ukuthi mawuqede uthi blow in Izo lezi ingoma enjengalezi engazi uPhakela Umthakade ekhuluma ngazo fokwandabanda edluliswe ekhaya ekudlulisa ke ngandlela thize ngaleso sikhathi kodwa ke ngiyam-understanda mhlawumbe uPhakela Umthakade ukuthi wayekhuluma thini kodwa ke waselibala into yodwa ukuthi when it comes to uMaskandi thina sifuna ukuzwa ubuciko babangani umuntu uthini yena uyakwazi umuntu uthizeni umuntu omdala omncane ophatha nendawo yentsha so amaconjo amaskandi anakho lokho ukuthi uma ecula leyo ndlela leyo kudala kwakujwayelekile ukuthi omaskandi kuba abantu besimame ingakho kwakukhona imithente kukhona izingane zoma babebaningi ababecula uMaskandi and futhi babebona ukuthi bahamba phambili nalama voice enezwayo semancane nje wamadoda etsinenezi ingoma kwasekopishwa bona abantu besimame because bebewubambile umqeqo lo ukuthi asiculeni kanjeni ngoba ngathi yiba abadlisayo abahamba phambili ababetha kakhulu namakhampani abaphusha kwakungeyona imistake ukuthi begcine becula kanjena abesilisa kwakukubukela ukuthi hayi basibhitha abantu besimame kanti kulomculo singamadoda besazi ukuthi mhlambeni hayi siyadominate bafika ke bakwenza lokho so agcina namadoda ke nawo esethatha ke ulwazi oluthize ahamba nalo ke lokucula nje abantu besimame sebe actor endimini ukuthi umuntu wesimame ayifila ufila kanje umuzo wakhe usuku kanje so kwenzeka ukuthi wenze ngendlela kwenzeka ngayo futhi abantu babona ngayo kodwa ke wayelungisa inkulumo yakhe mangicabanga kodwa ezinye zengoma lezi uthi mawuyilalela uzwe ukuthi hayi oMaskandi bayacabanga bafethu bayayibeka indaba yabo sibeke nje eceleni lokho suke sikubanga sikwebhana ukulalela nje umculo ukuthi uhamba kanjani Ngizobana